Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khobor bam takasngi. Ka Food Safety and Standards Authority of India FSSAI kala seimada ni ka jingshem ba kinong shnong jeng ki south ligishnong kanong ba shillong gila penon kam ya ka umbam umdi ka bam shngan bat ka badon jingma ya ka kot ka kya. Ka FSSAI kala penmi ya kani ka kaipot hadir ka jing tokit ya ki umnong muna water sample balalum da ka seng Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP na ki south ligishnong kanong ba shillong men ha ka arpo artre unailar. Ka FKJGP klalum nong muna ya ki halor ka jing ut jing nam ki nong shnong bagi yo ya ka umbam umdi ka bajabo bat bom shngan. Karkum ka kaipot ka FSSAI tang ka shnong demtring bat ka maublay ki bayo ya ka umbam umdi ka bashngan. Ka kaipot ka pin bat kat kum ki tes ki balalum nong muna na ki south li ki shnong ki degi badon ya ki coliform bat E. coli baduna ka pH value babun iron palat ya upun. Kabapin isyairu bagi neki kimlong satya ki basngan bandi kat ka FSSAI standard. Di kumbensip kenmau ba nakaleng keseng haka aku artrik ni benar agas aku orpula nilak perlu untuk kejing sim ya ki sampel moh nak isnang bo fer kok kan ka nong ba shalong lingba kan ki top coba ba judi. Jadi nama beliau ni selek ni kita dah nak kata bang yo sibur kijing ujor di parana sosno ba ko kalau ba jabo ka ba jakhlia ka pois ki long ye joki te nak kaleng kaseng te khnang man ti kenai kan ye ban scam ya ta ka jing syam di pada ka jongi tinggal perlong ya ta ka jing ban lomit ki mon ki water tank keleng te ni ka jing lom ka jongi kalau ba rei jing sha ka di san point ki sno rei ki sampel ki babiang pat ban test ki long tang satu dukli te rei don ki shnong ba ki khamtre ban test ki ba ngimpa ban test te ka problem kan ki joki te nak ni satu dukli ki test ki ba balong te ka lingba ka jing test bangi pha test ni po ka food and safety pasture mo ka ba dang te po normally te ka jing syam ka jongi ka long ma nak ni ki satu dukli southly ki long kita ki satu lagi long kita ki top ke baki ni ki ba ki judi ki long very unsafe but ki ba ma ya ka kwat ka ya ba ada ki di ini ki te de na takada bagi layo ni report ni la compile ni la pulia ma consult baki ni ki lab technician expert ki jongi hiru ki bayar pengi masang tingi lab lingba ka jongi ki lab subu food ni layo ni de na takada wisawan banyak kendu yo chief minister ba tang po social law deki hajat li kita ki public water tap mo ka ba ki di ka di ni kita kidan tere na ka kaseng habang itas na kini sapul nrutli tang atli belong safe but nre southly but long very unsafe ka ba kidan kita ki chemicals ba kidan ru ki bacteria ya ka ba kan report la I fully details te den takadang banyak kendu chief minister daka basongkhia ni laong yu ba pet kini kedika kamyap kamem habari kaleng kwat khia de pat ba nama bali ngi kran ni kaleng kaseng ni social aid kilong yeng ki ba kham duna hayo ko kumba kalau menta ka dor joga bailai kala kiu ha ba kumta ru keding kalau syam jingi ban yo ka dor joga gasu kalau rem dor ha te ki pat ba kan kata bai ti kilong yeng kham duna ya ka yo kokot ban pelut ai kata ka by light ne ka bai ban thang nam ta ban yo ka ombam omdi mo ban boil bai ka ko jongki ban yo ko ombam omdi de na ta ka ba na ka leng ka seng so snei ki long yeng te sawan man ni kendu ya u chief minister ban dawan ko ba u de ban pet ma do te re ka ai ka ba na ka leng chief minister ko ka de issues ka ba judan the first ba in history mo ya ka bang pajudan man test yang ni random testing hadu mentah itu ban mo ngi na kaleng kaseng hong imla ban ne pro itu hajat li ki top beron po shlong siki jengi rei ni le tang ini sa pun tuli rei ka outcome ko very worst ni kwa na kaleng sarkar ban simkhia ban na kaleng siam hiru ka ei ka ba ula ai ka asaran sengi ba simkhia simkhia halor ni ka benta ban make sure ba ki benyo ko ba umdi de na kaleng kaseng hi kalau ba ka ei bungi dan ong kalau ba kani ka de jing sedang
bat nang ni sekemat ginang instruct pat yaki district bagi nang le ya kaju korkom ban shim ni tiki ban hates ni ki umba undi lingba kan ni ke SOP mo ka ki guidelines balabu lingba ka fasa di ngakentu yaki district jong sang baro ban ni smart ru ki lu kinya sekemat ban tes ki umba undi khang ban lap yaki jing sha na ka e kada di kenya kumba ka kun ka report ka ba ni yo kalau ba hakini ki ka ba umba undi bangi juba mangi bunsin hi kidan kini ki bacteria ki coliform ki ong kita mo bat ki E. coli organism digini hi ki wei ki ba nakara khamat bung pet numla ban yi gini here gini ba ki belong very deadly ba kilak nakta ya ka nirba ka jongi intestine ka jongi bat kumta kalaban wara sigin pang kanser dikit-dikit ke bama bat raging shala hot mas ke consumption mas ndi kini amde pang punyo pang ka kanser pa pang bakala pa ba suki lada ni continue ban di ini ke badan kami bakteria kalaban wara ka jemasa bakra ba bat kidan ru ki bentai ya ka ba kidan kitab ki baduna ini ke pH level kakun ka ratio di bandan de jintuna ini ka wara eta ka acidity ya ko mo de ba wara ka acidity ko te ka bun ka wara eta ka jing sitom kalau bandai halor mo kalau kan nong kini ki ini kini diarrhea tentang jing sitom repair bat kawai ru kalau ma duna jangan ka pH level kalau kan kita hirup andon kini ka ki on kini ka ban kawan ra kata ka jing pensniu ki pai ki pai kalau kan long korit mo apa ketien nong wai ka pen nomor pen sarang ki pai dikatu ko di jingmahi den rei pat ya ke ka bang hap kran hi ya ka technical terms namal ngitep ba ka umba undi de dan ka telong de mena ka telong na telong ka supaya po ka ki on hani ka treatment plan de hani treatment plan ka supaya po ki distribution restevia ek bang po sport locality de kini ki ada hal la san benta tingla shu ang yo chief minister ba so ba la ben abadi bat ki ki bacteria kemudian ben pehan po kisos kan nomor bakteria la omde na sos hanum yo lawan de pa ka jing jabo plak ni ki top ke bena po sno tha mlaban tel den dai ke kan na kalen ka sang hi ka omba kani hi ki issues ka ba ya ba nomor fin kran nam ta ka omba omdi apo jala hi bro awai fin kran ta sno sti ki hajar tu ki top ki dan de na kalen ka sang ngimban ir mar main kandam ki sno ki tha hone ne ke department ngin na pala rela ta ngim address ya ki issues ada LS pa kalau nak sibul ke jing ia ek pai ban masuk sno reke ibung dan man ong ni kalau ba ni dong kam ke jing telang nadu ke department ki sno kita bu ki pai ba iro pi sini bat ka ba kani atli ki sno ki ba long sif kum ka jam tring ba ka jam tring ba ka mau boleh ki long sif kini atli kini ki na pok local source kebut ki jam tring ba ka mau boleh kebut nak ki source ba mi ingat kemudian kini ilaban ng bang ko mapitas mapi kali wan kin mo plan bawan nama pelang kadon teki badan entah kaleng malah kisus kidon kisus apa kemal kiru kadon lo jongka kadon municipal bar kadon kapok local source mo teki di tai pinong kun ini kan ini pai di ko kani ke jongka mo plan mo ini kan pi ko mo plan kemudian kalong baka department nanti nak mo plan ini kau tahu dah ni nak source kawan pok tipi ni suhu temata hanu ko feel kalau bandi dapat TV terkaya nanti kasih dapat TV ke saya sebagai distribution receiver haman lagi sidang kita nak tu distribution receiver pakai saya saki household dia hang tai ni baru beli ngepet mak lawan dan kelan diligence so kajing bom sim kia yo akapo bari umpun khoi tu fi kelawan dan kita orang dia kan ni kalau mak kajing lap tu ini kaseng dari kita technical ni bu ajing start department nomor ni ni ba pensiat pengen le dari kai ke balong kan ni history bang paju dan menurut ban address ni isu te nrai ke ba ni dan nak le kasang kalong ba ikwa ba kani ke jinglap ko jongi kan pensha shu ba ki umba undi kilong ki bam safe te bang ni nak le kasang la ni tu bala ban le kata mo da shat ba ko ba undi khang ba kinyo ko khia ko biang ka jagi long yang lo sam ko jongi te pinong kun halot ni kini ki groundwater bo sudril pa jaga bagi groundwater bandril te ya kata ngakran ispang ya kani ka benta kalau sir nom sir te ya kata te sepet ka jing start ka department kalau sir nom sir kan te ngakwa kan kenduru
ya kisnong kita ladan ni sekemat tu mo kita kisnong kita ki basno artatin ya ki umbam ki ya ka umbam di jongki kila bale approach ko kapasya le ya kendo department pe ba filap ida dal dia ya kejing sisa di kandang balada kadang kedono maki du kira alang pressure kan caka department berkat kasih Kay ka students na kali mong tinong ba? Nakalaya jo siam hi it was totally a surprise you ba na ki south really ki sample do south li ki lang very unsafe de nakalaya jo ute nginga dable kakum kabenta ba di banle ni collect in example ru umdei ba ngi shule Lumar ring daya kat kum kata ka standard of procedure balabu ring ba ka fasai baling ba ka food and safety department government of Meghalaya te here nakala usi am matrai lada udau dia kini report ke jong iru matrai un sapha ila jong ki expert ling ba ka PhD department bakin conduct nya bakin le kini ka test technique sample te ya kata ka show min sepet Kalau kita nak pergi cuma bahu ni, lihat apa kerja abang. Ada sesuatu untuk bagi suge, untuk bilang untuk kita tukar dan mata. Ini kita pun. Nakalaya jo kaseng ngilayo ke jeng ujor. Wadi bilang ke jeng dia pelat ya kini ki water bottle mak kam ke bona ba dikena. Te nakalaya kaseng hi kalau ba hoi in saham sim ni senjam. Nomor bonsi ni ngilai kendo pada kini ya kita ki officer pada jeng fasai. Kiong ba sisin ba dan untuk utak fasai certification mostly kilong kibiang kimde kita ki ki ba kham ba bam sengai kan te ndai wan kata ru nakale ka sangina anle skill betah Dah.